Gua lihat ke gerobak nggak ada lauk pisang. Gua nanya emak gua, "Mak masak apa?" Katanya kagak masak apa-apa. Tiba-tiba temen gua dateng ke rumah, ngajakin gua nyolong singkong. Anjay, gua maling singkong. Anjir, gua nyolong singkong. Terus gua ke kebon, abang geplang nyabut singkong. Ada rasa gua lari nonggeng-nonggeng gereng gila. Terus gua ke kebon, abang geplang nyabut singkong. Ada rasa gua lari nonggeng-nonggeng gereng gila. Untung aja ada emak gua, kalau nggak ada gua ke kusruh. Ora jadi dapet singkongnya. Anjir, gua nyolong singkong. Terus gua ke kebon, abang geplang nyabut singkong. Ada rasa gua lari nonggeng-nonggeng gereng gila. Terus gua ke kebon, abang geplang nyabut singkong. Ada rasa gua lari nonggeng-nonggeng gereng gila. Untung aja ada emak gua, kalau nggak ada gua ke kusruh. Ora jadi dapet singkongnya. Anjay, gua maling singkong. Anjir, gua nyolong singkong. Ora jadi dapet singkongnya.